Please all kneel as we pray the Jubilee Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya payabak po kaya kayungan at yuta na po king kadwa ng Domingo ng Kwaresma, in kaya katampong paring magmisa, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Miti punta mo po ngeni, kilagyunig itbam, panginganak,
ampaning banal Espiritu, Amen. ingino mantabiya ke kayo, At keka antimurin. at yutanaking kaduang Domingo ning Kwaresma, at ngini po damdaman tamo, Yesus minaliwaya aske kabang manalangin niya. Inyapin, itamo makanya ning adwana ning Santa Iglesia, dagdagan pa in katamong panalangin. Dagdagan pa in katamong pamagayuno. Dagdagan pa in katamong pamaglimos. Oras depatan tamo po ita, manaliwata mo aske. O iningadwa na ning katamong Ginoo, tukyan tayo Jesus king kayang kasakitan, king kayang pamagsakripisyo, papunta king kayang pamanyubling mebye, king kayang tagumpe. At bang kanita lalo tapa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisiyan taming kakatamong agawang kasalanan, ing kakatamong kakulangan, manyabad tamong kapatawaran, king Diyos. Ginong Jesus, ika ing dinalan da kalakasakitan, at ika meteka para kaya kamingan. Christ Gino Pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, e kami natili kin kutkutan, nune sinubli kang mebye. Kristo Pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, antimumong sasabihan kaya kami, bayo ing tagumpe, kasakitan pamo. Gino Pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupaying tuto pakaluluan na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, inutos mong pakiramdaman miya'y anak mong pakamalan, pamatampan mo kaming mibayo pilubluban, kinamano mo, ban kay ba't ming melini sa puso, pangayon tuliran mo na naman, mi pamatulan, king pamanangal, king lupa mong maslag, king ligaya. Itiyadon mi keka, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning Genesis. In Diyos tiki ni Abram, lulanin toldo at ngano, talanga ka at lumawi king banwo, at bilangan mo ring batwin nung arapat mo. Makanyang lakarakal ding maging lahi mo. Migtiwalaya i Abram king Gino, at uli na nita, maging katanggap-tanggap iyo, king Ginoo. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Ginoo, akinang waki ako, iba't urdaring kaldeo, banibiye ako ing gabon 80, bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, o Ginong Diyos, makanano kong abalong, abandi ko iti. Pekibat na ning Ginoo, pagdalam kong metong abaka, metong ababaying kambing, ayat lumbanwatwa, at metong alalaking tupo, at lumo naman banwatwa, metong abato-bato, at metong apitsyon. Dela nalareti king Ginoo, pemiraso na lo, at biniline ing kabangal, tulid na ning kabangal no.
Enala pemiraso ring ayop. Dikpandalang ayop abwitri, dapat inabuang na lang Abram. Inyang lalbog ni Ingaldo, mi patutudyang manyaman i Abram, at detanganening makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ni Ingaldo at medalumdum no, lintoyo ing metong akalang abubusok at ing metong amilalablab at tukil, pila tandaring may pirasong animal. Kanitaya may kipagkasundo ing Ginoo kang Abram. Nga no, babyeke ing gawonay ti karing maging lahi mo. Manibat king ilog ning Ehipto, ang gaking maragul ay ilog ning Euphrates. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingginuyay kanakong sulu at kaligtasan, ninuing kakong pitakutan. King panganib ingginu ingatan nako, nino ing pitakutan ko. O Ginoo, pakiramdaman mo ing kakaawos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Ngamong sumabi, meka keni, panintunan mo ko. Ngakong mekibat, burira kang akit Ginoo, lupa mo emo sa papampan kako, king kamua mo emo sa palakwan ining kekang alipan, ika ing kakong kasaupan, emo ko sa lalakwan o pabrenman, o Diyos akanakong kaligtasan. Itiyayim paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lugmo at ekatatakot, wa manalig ka king Ginoo. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carentao, Filipos. Kapatad,
kayo sanang sasawang makyapos kanako. Binyemi na imayap aalimbawa kaya kayo. Pangumasdan nyo laring makyapos na kaniti. Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni mipapatangis kong ulitan. Dakal na rin mabibiyeng ang timong kalabanan ng krus ng Kristo. Deti pawalangan papunta king impyerno. Uli ning karelang atyan, yang gagawan dang Diyos da. Pagmaragul da pang itang sukat da sanang pikarini. Imbukod mong maulaga karela, ilareng miyayaluwang bage, ketiking yato. Dapat para kaya katamong, intune tamong balen, ya imbanwa. Manibat siya kimbanwa, impaninayan tamong talapagligtas, ingginutamong Esokristo. Alilana la rin katawan, tamong mabud at malalaso. Gawa na lang kalupa na ning katawan na amaslag kiligaya. At iti, gawa na king kapamilatana mo nitang upaya at gagamita na ba sakupan ding sablang bagi. Uli na nita, kapatad ko, at kakaluguran, at tutukong pakamalan, aburi ko ng buring akit, makanyang kayong sukat, manatiling matatag, kimpami piyabeyo, makayabe king din. Ikayo, rentula ko, at pagmaragol. Ingamano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino mantabeya kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasaking mayap abalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, tiki na lang minukyat Jesus de Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundukan ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura ing lupa na, at megin makasilo king puti ing imala na. Kabudabud at ingadwang taong mayakit kasabi na, iladeti Moises at Elias, makapiblas king emon nanong kaligayan, at kasabire Jesus. Pisasabihan da ing tungkol king malapit ng pamanupad king parasanan ng Diyos, king kapamilataning pangamatena karin Jerusalem. Matutudyang manyaman ni Pedro, at ing kayabena, dapat ni pagising la at ikit da ing kaligayan ng Jesus
ang ponding adwang lalaking makatalakad kaya bena. Inyang lalakwan da ni Jesus ding adwa katawo nga ng Pedro kang Jesus. Maestro, mayap inketitana, gawata mong atlong kubo, metong para keka, metong para kang Moises, at ing metong para kang Elias. Tunay ng ebalo in sasabiana. Kabang magsalita pa, lintoya ing metong abiga at tikpanala, mitakutan la ring alagad, inyang mitulidya karela ing biga, nga naning metong asiwalang ibat king biga, iti yung anako, ing kanakong pinili, pakirandaman ye. Inyang tinuknang ning magsalita ing siwala, ikit deng yan namong dili, Jesus. Linihim da ring alagad iting bage milyari, at alalang belitanan ni Numan, king panahon na ita, tungkol king ikit da. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, kakayaman. Good morning po, Among. At na po king kaduang Domingo ning Kwaresma, ing Ebanghelyo ngeni tungkol yaking Transfiguration, Jesus minaliwaya tsura, minaliwaya aske. Bakit po minaliwaya aske? Balikan tayo po iti at mag-review tamgang makuyag mo. Nano yung Ebanghelyo niyang milabas sa Domingo? Very good. Gangala ko ang sasabihan, very good kayo. Karing barangay mamutang kuna naman po ni. Kalingwan dal balam, sino la po ning Ebanghelyo. So happening the temptation of Jesus. Temptation na ning pamiliwanan ng temptation ng po pang test. Pagsubok. In temptation, it comes from the devil. While a test comes from God. Susubukan na katamo nung nuanti ing kakatamong kasalpantayanan. Ing tukso, purmero at ne kasanting, mumunaya itang mayan, masanting na masanting, talagang maakit ka, matukso ka, pero muntaya king kasiran. Pero at kasakitan. Pero in metong kapagsubukan that comes from God, mumunaya po in kasakitan. Kay ba't nanita yung kanawan? Yan po. Masanting, it is a shortcut. In temptation, metong yung shortcut, an easy way. Pero muntaya king kasiran. Inyapin pala yung demonyo, pilit nang tutuksan ng ginuta mo. Mas mayan agawan ng Jesus, ing bato gawa ng tinapi. Kay ba't nanita akit dering tao? Ay, dakal ya tinapi. Sung dakal ka tinapi, dakal ka pamangan, sa gulitok yan da ka ring tao. Epo? Kay ba't nanita dela niya king meto nga bundok, king meto nga sulyap, pepakit na yung kayariana, kete king yato, ibiya kungan kekayan nga na, kasanting na po, ibiya kungan kekayan, nung ika, siklawod ka king arapan ko, kasanting na pibandyan, pumaraking pibandyan, pero lawen niya yung demonyo, kanakuyan nga na, bakit kaya yung pibandyan? Ninong miglalang kinegana-gana? Ing Diyos. Kay ba't ing demonyo, ibiya ko kaya ka nga na?
Lawen niyo po in tukso. At ne kasanting po atang purmero. At kaibat itang katlo tikin ketang taluktok na ning templo at the pinnacle of the temple magpabaldug ka ken. Kanumano balang uling ding anghel ning Diyos sa puwanda ka kanumano balang. Kasanting na po. Nung akit de mabaldug Jesus, kaibat eyan ni nano balang dakala pong salpantaya uling ding tao ngeni panintunan ding milagro. Eyo puhikit anyang bibalitay tangking lawon yon king ago pepakit sa kaning birhen ding tao mintalangan karinalos mintala maninto lang milagro. Sungating milagro tukyan da ka mas mayan kang Jesus. Ing demonyo pilit na lalako ing krus. Amen. O yan po yung tukso na ning demonyo. Eya po men yung buting demonyo, pero nga na likwani ning demonyo Jesus, at menintun niyang aliwang pamikatagon. He left Jesus and look for another time. May koing demonyo, nokar niya minta, lawen niya po at tsuking siping yun. Lawen nyo na may siping yun, pota. Manintun niya ngeni, ayatukso na. At lawen niya po bayo yung may transfigure Jesus, bayo yung minaliwang aske, sinabi ng Jesus, may katatlo, ing tungkol king kayang kasakitan, kamatayan, at pangasubling mebe. Inyang sinabi ng makapaunay kayang kasakitan at kamatayan at ing pamanyubli ng miye, dimdam da rin alagad. Nanong gawa ng Peter, San Pedro, tiki na Jesus king met nga sulok. Gino, ay paintulot ng Diyos kaya kayan nga na. Nanong sinabi ng Jesus kang Peter, depart from me, Satan! Isatanas liban ni San Pedro, anya mimingat tamo ko, itami luba ng ini, itami tutuksuan. Kin Diyos yan, inya pinisatanas lalakone po yung krus. Dapat ing Diyos metong mo po yung paralan na bang kanitang miligtas tamo. It is the way of Jesus. It is the way of the cross. Inyang damdaman dareta makanyan, so sinabi ng Jesus in kayang kasakitan at kamatayan at pamanyubli ng mebye, His disciples were discouraged. They were shocked. They lost their hope. Their dreams shattered. Makanyan pong milyari ka rin alagad na, uling edya mo na naman naintindihan, dening alagad na, lalako ding krus. Pero metong yamo pa yung paralan para miligtas tam. The way of Jesus. The way of the cross. Alana pong aliwa. At uling may discourage la rin alagad na, may discourage la, anti kumapong isipan ni Pedro, Lord, likwan mi nga ninge gana-gana kay ba't ba teka mo? Agyangi kayo po, lakwan niya Manintun tamang metong nga leader. Manintun lang political messiah na Jesus yung mag-lead para laban na rin ng foreigners. Politika. Balada rin yung alagad na ing datang metong yung political messiah. Inyapin, Jesus, depart from me, Satan. Politics. Ang di tayo po yung kakatamong kaluguran na bansa, misasagsagta na naman. Pero ako po mag-deal kayong politics. Anyang may discourage la rin ang alagad na so naning gawa ng Jesus, iyapin po yung ebanghelyo ngeni.
ti kinoring at lunang alagad, king bundok na ning tabor, at karin kabang manalangin niya, minaliwaya aske. Nano pong burinang sabihin ng transfiguration of Jesus. In kayang transfiguration, it is a glimpse of His glory. Metong yang pasulyap king kayang kaligayan. It is a glimpse of His success. It is a glimpse of His victory. It is a glimpse of His triumph, that before His triumph, He will carry His cross and die on the cross. Bayo ing tagumpe, kasakitan pam. Amen. So Jesus pumamako kening kaburian ning kayang igpa, mamako kasakitan, dapo ding tawe na buring kasakitan, tandanan tamo po, there is no holiness without suffering. Alang meging santo, dinalan kasakitan. Pero yung tao ngeni naburing kasakitan. Nyapin po, papunta tamo keng maleldo. In Diyos, ang linugod at malugod kaya katamo, kailangan niya pang tipa. Ban kanita iligtas na katamo, at iligtas na katamo king kapamilatanan ng kayang kasakitan. Because nga na ng Biblia, the wages of sin is death. Ing kabayaran ka ring kasalanan, kamatayan. Imbes na itamong mate, iyapuing mete. Nya mi pako yakin krus. Imbes na itamong mi parusan, Jesus yung mi parusan. Jesus redeemed us in atbus na katao. Nyapin, inyang Jesus minaliwayas ke, o inipuing biga dinatang at migsalitayang Joseph pa, this is my beloved Son. Listen to Him. Epo, makirandam tamo kayo. Pakiramdaman tayo, king kayang sasabihan. At nung Jesus, yung beloved Son of God, we are also the children of God. Jesus is the Son of God. We are the adopted children of God by virtue of our baptism. Inya pinitamo, kailangan maliwata muna naman aske. Makanano tamo pong maliwa aske, keti pakinyato mamaliwata naske. Ewari rin ng atlong pillars ng kabanalan, prayer, fasting, almsgiving. Dati nakaban mga di Dati mga di ka pero nunanting panalangin tamo. Ngini digdagan mo, quality prayer, potang mga di kang mga di, mamaliwana ka aske. Dati kasisimba, pero ngini sisimba ka, ngini mamaliwana ka aske, ketipa. Panalangin. Ating bunga na ning panalangin niya pining fasting, less of self and more for others. Dati, more for me and less of others. Potang less for me and more for others. Mamaliwaka aske. Dati, nakaman maglimus, kabit kang kabit, makasarili, dapat ngining Kwaresma, mag-share ka, mamaliwana ka, aske. Nyapin keng tutuking Domingo, lawenta lang pasibayo, mamaliwata mo po aske,
Opo, Father. Dati maputi ko buwak, ngayon pepatuling ke. Ayaw po makanyan. Dati maputi ko buwak eh. Ngayon matuling ne, puputi na ko buwak, pepatuling ke, po makanyan. Dati matuling ko, ngayon minta ko keng dermatologist, may puti ko, po makanyan. Tanda ng tamong po nga na ng second reading, we are all citizens of heaven. Dening silatana ng St. Paul, karing ding tao Pilipos, ing inatupag daw, ing karelang atyan. Atyan. Kaya po, nga nung sinabi na Kenny, dakala ring mabibiyente mong kalaban ng krus ng Kristo, era neburing krus. Deti pa walangan papunta king imperno, uling ing karelang atyan, iyeng gagawan ng Diyos da. Ingat siyang, iyang kakarelang pepakabsyan, aliwa ing atyan da rin, aliwa. Selfishness. Pero nga ng St. Paul, dapat para kikatam, ing tunay tamang balin, iyeng banwa. Di na tayang panawon, ing paraking banwa. Lalong-lalo na po, ngayon panahon ng Kwaresma. So, hindi mo po yung buri kong dakit kaya kayo, sana maliwata mo aske, maliwata mo anyo, nung mamaliwa ko boses, sana makanyang kayo na naman. Uling gugulisa ko po, panaral kayo naman ni nga pong Ginoo. Bayang dandaman masalese. Sana, kaibat tayong dimdamin kayang amano, manaliwatam ugali. Manaliwatam mo biye. Manaliwatam mo itsura. Makitulad kang Kristo. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipamayupayang linalang king banwa ang pongyato at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay espiritu, mi bayit kang nuan na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkot. Tini paya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananin Joseph pang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. bustan yung panimuna na katamong Jesus, King Matas Abundok, anong nuna kataburing manalangin, kaya bena at nga tamong sumabi. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning ke katang Ginoo, ibiene king kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan ning pamisan metong daring sablang balayan at kultura. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning ke katang Ginoo, ibiena karing pamuntok ding bansa, ing metong amasalang tagimpan ning pami pabal, katuliran at kapayapan king yato. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning ke katang Ginoo, ibiena karing mipagkalam gelingan at pibandyan, ing masalang tagimpan ning pamakirake king karelang kayatinan at lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning ke katang Ginoo, ibiene karing kayanakan, ing metong amasalang tagimpan, ning pamanyuyo,
at pamagtagulaling mibayo kaniting yato. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kay katang Ginoo, ibiyene ka ring daralan kasakitan, ing masalang tagimpan, ning pamakiyagom, king karelang sakit, at kapigaganakan, karin King Ginoo, amamusan king kayang krus. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kay katang Ginoo, ibiyene ka ring kay katang komunidad Kristiyana, ing tagimpan ning pamikisan metong, pamangalang at pamananggap king metong at metong. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ngeni adwan tamo ing sarili tam kapagnasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, mamakosipin mi at mamantabi kay kami king lungkot at ligaya, kay kaban ning dalan ming papunta keka at kingig pa, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamang dawon, matanggap harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan sana ng Ginoo iting daong karinggamat mo, kingi kapuri ang pong ikaligaya ng lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, detingayin ayayam pang mi, linisan da kami sana king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana kaladwang pong katawan, ikaming talasuyo mong magsadya, king pamagmasusi mi karing misteryo ning kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kaante mo rin, itasyula rin pusoyo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o ikpa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Ampat king pamangawat miking pamangan, buri mo kaming mabiyasang babiye kapasalamatan keka, ating penitensyang daraptan mi, makapawi king sablang ketasan mi, at makasaop king pagkabiering pakakalulo, at paulinaniti, makapakitulad kaming lalo, king malam alub mo. Ulinita kang bedaring sablang mabilang-bilang ang anghel, mikakametong kamingan, paligayan na ka, at king metong mong siwala, ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipangambun karetingayin mi, ban pabanala at para kaya kamingan, gawa na lang katawan, ampong daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaon ing Biena, king pamaylasang pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ni ing tinape, tinwang na iti karing disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka tinwang na iti karing disipulo na ngana. Wanan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangening gaganakan mi o mamakalulungig pa, ing kamatayanan po nin pangasublinang mebye, daraon mi kaiting tinapening biye, ating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawanan pong daya ng Kristo, tipunan na kami ng timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ding magpari at magmadre, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming ang minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mo la at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nungan a Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuan apostol, ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, apurian ampong paligayan da ka, king kapamilatanang Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Iesu Kristo. O Diyos ay ikpami, ing Ginoming Heso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, noon ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, layon ming pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilanman kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Iyang tayangin waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Nyoin kordero ning Diyos, nyoin bilalako king kasalanan ning hiyato, mapadaling tatanggap king apunana ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, tapos irkas niya nga mano mo, kumayat na ako.
manalangin tamu. O Ginoo, kaniting pamananggap mi karing maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampang ganap ako pasalamatan keka. At yu kami paketiking karinaning luwa, biriyan mo na kaming mirampulayan king tulang bunga na ning kaligayan mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok kayo po sa guli para karining announcement. Mumunang dili ating second collection. Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection para sa National Migrants Month. Ang inyo pong donasyon ay makakatulong sa mga programa ng CBCP Commission on the Pastoral Care of Migrants and their Families. Lalong-lalo na po din maka-abroad at impamuring maka-assign o pari ang madre, karing migrants tamo, karing pupuntang miyaliwang bansa, at ang timurin po karing karelang pamilya. Kadua, San Jose Chapel Feast Day, keng March 19, Aldo Merkulis, piyesta na po ning San Jose, ing esposo na ning Birhen Maria, ing misa keng kapiesta ng San Jose King San Jose, 6 a.m., 8 a.m., ang po pa pong 6:30 p.m. King San Jose Chapel. Katlo, alkansya sa Quaresma, pegumpisan tani po yung panahon ng Quaresma, at atitana keng 12-year ning alkansya para sa Quaresma. O ini po yung kakatamong konkretong pamanyaw kareng aliwa, lalong-lalo na ding pagkakalulo. Antimurin po in Station of the Cross, all Fridays of Lent, 4:30 p.m. pamagistasyon, at itang 5:30 p.m. Holy Mass, king Pisamban Maragul. Antimurin po pamangumpisal every Saturday at 5 p.m. up to 5:30 p.m. only in pamangumpisal. Antimurin po atin tamong second Lenten exhibit of Museo ng Angeles in karelang tema lungkot. Atin pong exhibit niya kining arap na ning Pisamban Maragul. Lungkot ing karelang tema, papasyagda ing kalungkutan, ing kasakitan, adela na ning kakatamang Ginoo, ang po pa ing Birhen Maria, ang po pa po rin aliwana pang talatuki ning kakatamang Ginoo. Open niya po from Monday to Saturday at 9 a.m. up to 5 p.m. Saturday up to until last Mass ng pong Domingo. Karantimurin po na mamanata o magdarami. Then pong mamanata po pareng Mamusan Cruz ng Maleldo kaya nano pa man pong Aldo. Atin lang kukumbiran mila po keng April 11 kalupan na itang last year tinipon la po rin ganang magpanata. Kaibat mangumpisala, simbalat at impong misa, kaibat bendisyonan na po rin karelang gamit. Ita po April 11, Biyernes Dolores. So pasibayo ling Biyernes 8, 4:30 p.m. Stations of the Cross, kaibat 5:30 p.m. Holy Mass. At inkakatamong pong kumpisala ng bayan, medyo maliwaya po yung kakatamong kumpisalang bayan. Ini po pisabim ni King Vicariate, mag-meeting kami last Thursday, maliwaya po yung kumpisalang bayan, kanya pong Lunes Santo, itang abak, ang po pang Miyerkules Santo. Itang Martes Santo, dingega na ganang parokya King Vicariate tamo at ila pong pilgrimage. So, Holy Tuesday na po,
ding sakop na ning bikari tamo at ilang pilgrimage king Apo Shrine. Uling ing Apo Shrine metong yang Pilgrim Church. Ing oras na po Martes Santo 4 a.m. Kenila mikitikit ding alawang parokya kaiba't magprosesyon papunta king Apo Shrine. So, Martes Santo ya po ito. Ing kumpisalang bayan, Lunes Santo, ang papapong Miyerkules Santo itang habak, nano pong oras itang habak, 7:45, kaiba't na po ning Misa Keni. Itang bengi, o ini po yung pamiliwana pa, itang bengi, kaiba't na po ning Misa Keni, karin po maganap ing kumpisalang bayan. Magumpisang 7:45 hanggang 8:45. No po nga pansingan nyo, metong mong oras. Bakit po? Uli nga pansingan mi last year, ating kumpisalang bayan from 9 a.m. up to 12 noon. Ala pong masyadong daratang. Mangbiratang pari, kay ba't nanita lang mangumpisal. Nya, o ini pa po yung pamyaliwana. Ding bisang mangumpisal, kalupanan ng papalawet mo keng doktor, magpalistala po king opisina. Manunggal mo pong oras ing pamangumpisal. Nung abak-abak, kay ba't tunggal mong oras, inyayta, kalupata mo itong papalawet aking doktor, makalistata mo. Alang walk-in, bang kanita po ding kumbiradong pari, siguradong atindatang. Po niya palista kayo po, detang mangumpisal, itang abak ulitan ke 7:45, kay ba't naning Misa Keni, kay ba't itang bengi, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, atin pa pong kumpisalang bayan. Nya, pero magpalista kayo po, alang walk-in. Po, uling manunggal mo pong oras. So, balo mina po kanyan kasi nang misan nakikalambat makaluklok, alang mangumpisal. Sayang pong oras. Nya kalupar ng doktor, kailangan makalistala ding mangumpisal niya po. So makanya niya po yung pamiliwana ning kakatamong kumpisalang bayan. Ing pamangumpisal, tanda ning pamagbayo. Confession is not only telling your sins to a priest. It is more than that. Confession is a sign of humility. Confession is a sign of your conversion. Niyapin kailangan atin pong pamangumpisal. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat. Talakad namo para king final blessing. Ingino mantabeya kaya kayo. At keka antimorin. Idukoy laring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, bendisyonan mo larit dingke kang talasal pantaya. Ipanigapumi kang bering bendisyon amanda tila kapilanman. Papanatilyan mo lang tapat king mayap abalita ning kabubugtungan mong anak. Panerang paninasan at katatawyan kamtan ing ligaya ning legwan ape pakit na ning mismong katawan na king kapamilatan ding apostol na itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.